Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jing sa priyang stat jong kunyang jingpang COVID-19 hapo ki hinyaw tali ki kentoj ka dorbar sinong jayaw light dom menta ka kenti kala penkre banbu hado artli ki quarantine center kata ka wei ka bapensa tangi ki kentai ka badan ha ka jaka bala ais ngomha da ka kurwar ka badan ha jayaw lom bateman bat ka wei pat ka center ka dai ha Sengkasi Higher Secondary School jayaw ya ka ba an pensa tangi ki shinrang ya ka bala ais ngomha da ka Sengkasi Sengkeme. Katkum kecing itu jong urang ba asnong uba SB Karbangar. Tang haki hinyo teli ki dong ki badan hopo upur sam jong ka dorbar snong jayaw light dom ki don hado khandai phongut ki nong song snong ki bala bit ya ka jingpang COVID-19 bad hado menta ki bala khlat no ki long arngut ki shinrang bad saungut ki kenthai. Day halor gani ka nong rim baka dorbar snong yamenta kala sngo day banbo yekini ki quarantine center khnang ban yarap ya ki to ki long ying ki ba shushong wai haki ying wai ki ba khapnya ki ba bo jingma yala ki jong ki ba ying hasem ki ba la ban yebit pateng yekini ka jingpang. Nagaliang jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka kong Isawanda lalu kalaya tho baki don hado khatway tili ki Corona Care Center Henry ki badang pentrikam yamenta kilong tang South teli. Kanu ki tresitom bet mensia mengitskem ke District Administration ke Health Department Police Department berkunjung SMB nginum klet iwei bat pi ki snong kitau ber hamtam kirang ba snong badan burom ki Executive Committee member baro buat nak berkham tambe nak kalian jongka itrayin itray joni ke jaka ibelai soba ha bangin na ya kaban ai ke tiga yang tiga mon kade gapor ke jingkhot nak banta ju ilang baro bangin ai ke tiga yang tiga mon nginum pechu tang koi kalian kade gapor ke bangi hap banirap kata kentin community kata ke kentin emlang saalang kade hani gapor ke bangi la bani trailang med bat mensiam nginum ting nginum rit bar ke bakong sandu ngin sengo tangan ni kawai mangi banget bar ki banget dulu tongin pen kraw tang yau play marwai ubolong bakraw umdan vaccination umdan ru kata ka coronavirus ke bakraw ke balak ban simply no pat ke jing kraw ke jong play Mungkin kau ini awak stok ke kita awak ini kan? Kalau kalau man apa lain dia, no, bukti mana? Kita ini proses, no? Sahurung demo. Comfortable place, bersong ni. Naduk besang kapol bania ai ka jing pentip ladan kinu kisong lani kiri sinar lani ki group ki organization ki badan ki hall ki bakapang ki pilatan ai saka government lan pinbiang shipor kum ka makeshift corona care center ki nakaliang chabu kurwar bat ka dorbar jaya pelun dalong ki ba ain si mini bat ki ba subun ha kan ai ka ni ka chakka ban pindon kam nak benta kata ngai bakan long ka jing sakri ka bakraw ki ni ka dong kathan bolok we nomor hamni ki breu ki lesi ki bang don jakahin khamtam ki tu ki bela don ki mild symptoms ni tip men finding day ban ignore ya ki symptoms namar bangi yo ya ka treatment la ni ka jing sumar ka ploy nang bingin laj na ka jing sitom ka bachu ki hamni ki nurses la train na ka health department na dong sadong ki arrangement ki lai iklen saudong tingi ka coordination kan day ka ba biang tam bat ni yo ru ya ka jing
kersan jong betul pasnong ke belayarap dan timbiang iki volunteers ki caterers tak kiwi kitang ketahi ni kermen va very soon mentak sini ngin la ban admin no aktu kan hot patient na di kacayang area pat ngin sa coordinate ngin sa tek ngin sa sumari kini ki pat ngin nget va kan kiwi ki do pasnong sa kiwi ki jakaru kila don ki bawan sakmat pat ni smoban I mean see mat pal gajing sumu e gajing tray lang jong ki pat ni hapu kala pek mentau we are trying to recruit more nurses nama kibun community center kiwi ki makeshift center ki isolation center nama medya kaliang joka health department ki di sniru kala aya ki recruitment calls ki abun ki lawan sakmat ngatrai kumni kini community corona center ki himdon ka shortfall ki nurses ru ki layawan mila aya ka training but ni prefer ula kadai na kani ka area kisuk tambah lagi wan ki wehu cakaru kam don jing em ikiru kan long ka experience ka bakra mila la banle ka priority vaccination ikiru nang bakit social na kapol bagi suma kini community corona care center kita takoi kita kani kadai ka baar ban shemiki patient shwa kani la play lightly demut ki belum functional now kidai southly but sahiyotly by the end of this week Kaba kita kajing harap jong community COVID management team jong kentot nama rakan di kedua pasnong kita new tuli kentot hak pangilong orang pasnong pada kita kentot kedai kerja laidom kerja polio kerja mimi kerja singesep kerja langsung lian kerja langsung tiu bat kerja langsung teman kini new tuli belum ki ya kedua pasnong jauh laidom hak pangang orang pasnong bat iba access marbai Tigini baru nyu pergi kentai kelamaan yang kecil macam ni agak bakar positif ke kelawan dan shock man baru melaju toil. Di halal kini kecing fresh tong jom di Sherman, di Secretary jom di blok tak bak miet kan enok su. Kalau lang kecing pentingan ni kita gelong yang gelong sam. Kile tray mat bak min sim halu nak ko bagi jeng tip dan positif. Dekat ke bangila pusang benlek. Ban pensuk itu gelong yang, ban pentingan ni itu gelong yang. Hendai kelong ki ipat ke bangimla nada kelong yang kiduna hak kamera kiduna hak jaka ni pa nama kini kamlong man punya kentu positif pat ki wipa tikani kon kijing e ka warna sipun kiji perkhat jengi beding mat nakani mo ka spread kani tidai nama tak tahu ngi kun kirim nang ya kam snong ni perkhat barhaba ila perkhat jengai isufu bagaimana kamu kerki namanya kini corona kia senta berai tu hari kurwari kini kejaka bila sedang berpikir nado khasan kan kini tak nyutul jom di mana dikijing pikir kena kebapun apun pa jing semua ia kesorka apun pa jing semua iki kurwa apun pa jing semua pa ada kinas kita tu betul ni bengkat engkat pak senong babi ko makalo menta la pikir la bet la biang di halo jaga ni pa jing semua ya kesorka sahisin pa Bakum kini jai senta kedang don sakawai mentanya nak pukre nak menta kisah rang pat kini yang pengiran menta kedai nak menta kikin thei kadang saufu jeng thia mentanya pukre apa hangte po sang kasih haya sangat suku kepada English section bagi pun pa jeng semua yang sang kasih nado komensi pun pa jeng semua yang sang kasih sang kemi kepala tua pan asuh haya te kejaka baginya lihat kesenong ringkat kesoka nak menta pan pe itu kini jeng jai bawan jeng syok akari kejogi Tinya aku beli berpanggil presiden jam pesan kasih sang kami, ibala phone tu yang anak kuas kuas, yang aku beli kita terwak ke jompi ke ijing arak kebabuan. Di dalam taki ki ni nom nak punya bentuk ni, ni nom nak bentuk kuriah dia. Di kejing semua kalau yang ke kurwa roa ayam ni, bat di sang kasih sang kami, iba ayah kata kebagian siapa longkam hadin kat tu pendisngin dalam pendit penjang kumau pendit hakani kita.